loi te ho masa penin na bon chawin chibai dunia hin sei khom ki diu hi a hi le APJ Abdul Kalam former president of India thusim a hi je chun alhong ke ya anangai din ikiti muve ama hi mikineu sa mi ahin chule himjil na le science and technology langsang gel kho mi khat chu an hi ama akona kijil do thei tam pi a umin ama hi gen thei ta in sunga kon peng an hi hinla konungin ahung che chen India sunga dia position len pen president of India chu an hin a hi ama akona imu do thei yu chu gen thei vai chat thu a umpon itu alena itu de jinga gonchu na inele imakhuba tilin ta bol do theju ahi je chun nang la ke jong ilung neo lo diu itu bu ilo lin theina dinga chu itabang boy na ha sat na jong le long lo wa pan ila diwin ikite move tun APJ Abdul Kalam thusim chu ga belau hite APJ Abdul Kalam amin lung chu Dr. Abul Pakir Zainul Abdin Abdul Kalam ahi ama hi Indian aerospace scientist chule politician khatjong anahi ama hi 2002 akona 2007 chanchu president of India anhi ama hi 15 October 1931 kumin Rameswaram Tamil Nadu a anapengin chule wangsit ta in nisim 27 July 2015 kumin Shillong Meghalaya ngama na mulim santawin ahi Abdul Kalam hi Tamil Muslim insunga kon peng anahi apa Zainul Abdin hin kong atola insung anawa azi anahi anu asyama hi insunga chatle apang anahi apahin kong atol na badung chun lay bris ahin do tawin ahile amaho insung ding chun an kong kilapi abang ziang tan sumlepai holna aha sama matawin APJ Abdul Kalam hin sopi numei khatle pasal thum anejin ama hi insunga aneu pen anhi numei alen pen numin chu Asim Johra ahin chule asopi pasal ho min chu Muhammad Lebbai Mustafa Kalam chule Asim Muhammad ahiwe APJ Abdul Kalam hi insung gen thei ta ahi ji uchun aneu lai chun kitodel na din newspaper ho an hom ji in ahi ama hi insung ha sa ta akon ahi wangin le khasim langa to wal ta khat chu an hin chule mathematics le science alung lut mi an hi ama hin schooling life hi Rameswarama ahin sai nungin Saint Joseph College Tiruchirappalli akonin Physics in graduate ahin chai ki nin subanin Madras Institute of Technology MIT aerospace engineering anabol ki nin ahi 1960 kumchun aeronautical development establishments of the Defense Research and Development Organization DRDO scientist khanin ahung pangtan ahi phatchom khatjawin 1969 kumchun Indian Space Research Organization ISRO ahong pangkitan ahi Indian Space Program hin nasatain pan ahin lan India dinga amasapen satellite launch vehicle SLV-3 project dinga chun amahi director anhi hiche satellite hin Rohini satellite orbit na lolhing tain akojin ahi Dr. Kalam hin expandable rocket project khanahin achang sa in na ahin tongkit tan ahi 1969 kumchun India government in hichi a project chu approve ahin bolpi tawin 1963 kumchun NASA Research Center jong agachin ahi Raja Ramanan in Kalam hi India adinga amasapen atom smiling Buddha is a ball now wedding in jong anakobin ahi Kalam hin project Devil project Valiant azong na anatongin hichi project ahin ballistic missile anasimin ahi missile lamsanga hetgil na nele to nei ahi ji chun Missile Man of India tinjong anakihe Prithvi missile le Agni missile sim ahi kalampan la na anasalain ahi India a missile technology langsanga hanto na dinghin Kalam hin nasat in pan analan ahi 1992 akona 1999 chanchu Abdul Kalam hi the chief scientific
advisor to the Prime Minister. Chule the Secretary of the DRDO anahi. Chule Pokhran 2 nuclear test zong anabolun ahi. Ije chun Abdul Kalam hi seiphat achangma main hichihoji in Missile Man of India ti azong anakihe ahi. 2002 kumchun amahi India adinga usung nung pen President of India dingin endo ahung hitan. Iti chun amahi India adingin 11 asom lakat chan na President of India chu anahitai. Amahin mipi President kahi anatijiin ahi. Amahin President of India ahina ahin lanungin imjil na lekasut sule kangdong ho tilkho na at ahin mangjingin ahi. Amahin leka tampizong anasunin te kanan Wings of Fire and autobiography chule Ignited Minds. Amahin tilta ta simdo dingle tup na linta ne ding hi aha sejin ahi science and technology lang sanga kanto na dingin amahin institution ampizong anabilin ahi 27 July 2015 kumchun Indian Institute of Management Shillong Meghalaya muna limpe nin cardiac arrest in Abdul Kalam in hinko anachan lota ahi India pumpiin amapul inadawun amahi mizo sedin visionary leader le role model khatsu ahung hitai Abdul Kalam hin award zong tampi anamun ahi Bharat Ratna 1997 India's highest civilian honor Padma Bhushan 1981 chule Padma Vibhushan 1990 tiho anasangin ahi APJ Abdul Kalam hin ji anane pon ato no ho gut na nei mi chule society khanto na dinga theng sela na tong mi khatsu anahi chule ama hi ho gut mi jong anahin themjil na in ha ane dan le ki khel na dinga gunchu na ngai ahi ti ta san mi khatsu anahi Abdul Kalam hin khomandan le anama dia akipi theng sel na hin mizo se inspire ahi dingin chat ahi nangle kezong long neu lowa ito na itham na jo sewa hi tup na len ta gut na chule long lowa ipan leo lolhin na chun ehin bo tho jing diu ahi ti hi haimil lowa hin khu iman diwin deisa ahi loite ho tunia APJ Abdul Kalam hin khu tusim chomcha isei theu chu hi chan chu hi tahen lang along ke ya anangai jo se tunga kipathu kain seje banteng video tha khat to kimoto kit taw hite damsel tawin dabon chawin